no ya Adom Trotro. Prince also said 37. The nay ye hurt yen kidney no. Quite ben I offer so abo kidney hoban. Wako hospital and our Prince yen tie de Ghana for ye kind. Adom Trotro a twegum efi 37 lorry station and a de brewi uhu edwedifo ana sese womo etete menchen ha enne ye ne omu bedi nkomo Dr. Okoboy e opini ono ene da National Health Insurance Authority ano wo de abetu dwa se na so ye ne ehwe se NHIS womo e de eye kidney yare wai bi dialysis no womo be fa ho kane bi na aboa omanfo enu so twemu a wo de futu ama omanfo se womo ehwe se womo bebo womo kidney ho ban se ne womo konya yarewa ebi odi tu dwa na eye blood pressure omanfo womo hwe omumogya na omunya mogya broso womo nsuso omunya diabetes no se safo yi anhwe omusu yi a etimi ma omunya eye kidney yarewa bi ye ne omanfo edi nkomo na ebisa se kwan ben so na kidney a ye wo edida o system yi mu yi ye be fa so abo ho ban na etimi enya apomuden papapa media ya me susu ni se o ko check o pressure ane diabetes eye mujabroso no betimi ama wanya sa yarewa no ti sa mne no otu awutumi ebomodna ko ayaresabia hospital na ko check se sa no ma no a mama sa yare no untumi enyebi de mitumi ehunu no na o aya otako ayaresabia ko check general check up ukobi nukura nyame anim de nukura ba ko pe me kase me ko bim dia na me boa me nkobi na we no a abane dia ya Dr. Okoboy ye former MP me amini titation I said you was here can you there and yeah mama me 19 ya awo hospital na mako check so kwan ben so na be fa so a show kidney na yarewa bi ama pacho kwan ya me fa so a show me kidney ni say wasa me jogging na everyday bi ana say a week ni mo no wasa me exercise ewo mu elisa yetna bote we ye bote ya na wonam ni nyina so ay bote eno no wutumi nya ne easy nti de mesre Ghana fo nyina ne se ese exercise no yetumi eye enye bebia na yebekwa yebefa ka enye bebia so na yekwa like yebe kase yefa moto na se visa Ghana fo ye mpenante nti de mesre ne se o se yetumi nante se de be ye kidney no ebetumi aye adwuma na na o se Ghana fonso ye ko hospital na ye ka check sadia ye body mu no se ye benya kura na ne ye hu ntam ne ya so anu eduro ya so anu ntam se de be benya eduro na ye di aso anu onso pacho se ne diabetes ne BP ebu se mhwe man ni ma ko hospital diabetes BP eno aso na di kidney ba se diabetes ebu kidney ebu eno aso na di kidney ba mesre bia na kidney ni unim se bia menya kidney se de yeken sanka ni papa ma aka brabo no wedube udunye dube bia e wo se ye ko hospital ni ye check ye niema wo ko ye check wo system ni ade se yale bi ba ni esi anontem ba ye se sikasem ene hospital ko ko hospital a wo be delay time sa na doctor fu ye se twan na utuo obo ho hwe se de be kwa delay time na on kokora no akọ check up no akọ hwe na so be delay time obi so na okọ market obu also no kwe se facilities na bi doors nti de ebi ewo ho no wo hwe na emwa wa no akobe fufu facilities the doors but wo kwa baby ayesa no kwa e ba kope baby ayesa nti doctors na hwe yo me pacho minsu kakra me de be kan ho ni se yare no ewo ho yesi ewo se yenya exercise ni yenhwe yeduane di mu so ye didi ye na yenya jogging no se de be ya yenya yare no yesi yen check ye BP ni sa nyama yenya daje enko hospital enko check enti yesa se yenya daje enko hospital enko check ni nti nanka yema jogging ni ntimi ye se de be ya yenya sa yare no mami misa mami we obi a o tadi nchine pa mpacho me penchine bebre se penchine wo me diba me pen bebre nchine so obi o ta penchine pa so timinya kidney yarewa wo nti mami so ompe na se ebebo apa on mpacho biem na afi se o ya ebetima abo kidney ho ba
Say obe kwa hospital kwa check say kidney bi wo unipadua mu na say obe exercise kakra. On say oyo bi a wota num nsuo pa no nso eboa ema kidney no enya hoden. Oyo bi a wota di srade eduane. Mpacho da bi. We wan edi srade na ma srade won o prepare. Me pacho srade ne de anka ede enso enam yalwenti no sisi ayendi ye chai di. Me betari akoko. What they say but srade na akoko say o srade pass. Me akasa me nwi meat abitimi wi na ya akoko. Eno pe ni meat abi. Me pacho me nso me pesrade nampa me panwa aduane. Enti ene ya Dr. Okoboy edibaye no mete so me ndi biom se de be ya me nya sa yare no. Enti me dana se pa se wodi sa chechiremu no e ba me penchini me pesrade enti fie ne kono mete so me ndi biom. Nso mo what I say obi o hypertension as I saw hwe no ho sie ana mo a moto heba eduro e de mam no wo wanom heba eduro da. Pacho first na me no pa. No ma omo won hihye e da ho de ma. Pacho da bia no ane se makwa akoto na me no. Omo ka chem se bia me no ni tin ba kokra. Me no ba miensa ne nan. Ana fiempo me susumpo. Me pacho ne ma no. Na se e ba ne se etimi nya o ha wo kidney na se ye ma won hihye se no ma wo se wo no ma onum bro so na se nya ensunsun aso wo kidney. Enu nti na ma mbisa wo so why bi da. Me pacho ai. Etu kura wo se okọ check o kidney. Me pacho no mache. Me pacho aboso ache. Me ya shese bibi anim. Okay, wo dey aya ko check. What does it? Mati. Me pacho me ka se kwa mitumi nua. Me di kuku osija so na manua. Me nsusu because measurement bi ma nya hospital na me kwa ne aka chem sem ne mo akwa na no mienu. Eno an se me de cap na bom. Na me num no gogo se de me num nsuo no. Me num se nsuo nti e normal. Any seek advice ne pe doctor bi nurse bi na chance say na wo ye. What I say? Adom me pepper ye amane. Ya dia me pepper. Na papa Adom Trotro ne twegu mo so pa amane pa. Enti no me na me di mate e wo ehyen nim. Se ehyen eye ma mate no any passengers ye bebom na aka say awo